Духовном управлении мусульман Крыма состоялась встреча муфтия Хаджи Эмирали Аблаева с бизнесменом и меценатом Рисулем Велиляевым. Муфтий поздравил Рисуля Велиляева с освобождением из-под стражи, возвращением в Крым и воссоединением со своей семьей. Resul Bey, bugün milletimiz için, herkes için, Kırım'daki yaşayan dostlar, herkes için güzel bir kıvanç gündür. Çünkü senin gene vatanımıza dönmen, bu bütün her şeylerden inşallah kurtulman temelinden elbette ki bizim hepimizi sevindirmekte. Evet, biz her zaman duacıyız, her zaman yardımcıyız bütün insanlar için. Çünkü bizim vazifemiz dini bir erbabı olan son, biz her insan için kim olsa olsun yardım etmek biz vazifemiz odur. Senin de buraya oturman, senin de bugün burada gelmen, milletinden, anandan, vatanından, ballacağından kavuşman, elbette sen ne kadar sevinsen biz de o kadar sevinmekteyiz. Gelecek çok parlak olmasına, güzellik olmasına, ailenle yapan işlerinle o işlerin devam edilmesine elbette biz de bunu çok arz ederek, görmek isterek, millet de bunu görsün, eşitsin. В свою очередь, Рисуль Велиляев поблагодарил муфтия Крыма за большую работу, направленную на его освобождение, за содействие и помощь. Кыйын күндөр болду, көп дуачылар болду. Эпсилерине чоктон чок тешеккүрлөр билдиремен. Айрыca тешеккүр мен сизге билдиремен. Сиздин мурожатларыңыз биздин бу мера пресечениен алмаштырдылар. Teşekkürler bildiremen sizge bu işler için. Hepimiz bugün halkımız için çalışmak gerek, özümüzün milletimiz için çalışmak gerekmiz. Hepimiz bu doğru işleri albarsak, elbette biz özümüzün halkımızın saklap kalacakmız, özümüzün dinimizin saklap kalacakmız, özümüzün urf adetlerimizin saklap kalacakmız. İnşallah. Bunun için hepimiz bir tarafta çalışmak gerek. Рисуль Велиляев известен в Крыму как бизнесмен и меценат. Он является основателем благотворительного фонда имени Бекира Чобанзаде, который финансирует местных литераторов, поощряет школьников и студентов. Велиляев также является инвестором ряда культурных и социальных проектов. При его поддержке построена центральная мечеть в Белогорске, планируется строительство культурного центра и библиотеки. Впереди у бизнесмена и мецената большие планы. Я думаю, совместными усилиями нам и муфтият, и депутаты будут помогать. Тогда, я думаю, мои мечты будут сбываться. Зера Эмирсуен Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.